Wagagu ni muhaka gatagati ga Tharaka Nithi na Meru no thiete na mbere na kunyita thinga thutha wa atongoria kuuma mwena ucio gukirira munini wa county commissioner iguru rigie muhaka ucio. Wagagu ni muhaka ucio urambiririe thutha wa ngavana wa Tharaka Nithi Samuel Ragwa na senata Kithure Kindiki gukirira munini wa county commissioner Alfred Makau ni undu wa kwaga gwikinya mucemaniio-ini wa thayu uria uratafanirio thoko-ini ya Mioponi iria ĩ hakuhi na muhaka ucio. Kama kiongozi mzima wa National Assembly anaweza kuingia kilomita 10 ndani ya constituency ya mwingine, huyu hata anakosa heshima. Handu haguthii mucemaniio-ini ucio Makau arathire icera-ini thoko-ini ya Kaboto iria ĩ kilomita 5 kuuma haria mucemaniio ucio uratafanagirio. Sisi kama viongozi tumesimama ngangari kuangalia watu wa Mioponi, watu wa Nkoni hawatasumbuliwa na mtu yoyote kutoka mahali pengine. Atongoria kaunti ya Tharaka Nithi marakuruhania aru nao kuma kaunti ya Meru gukorwo na mubango wa gwitahira gicigirira kiria kiri na ngahiha thutha wa kwirikana ni marugamireire mubango wa gwaka kambi ya Sifoho. Haduina Kameme TV, njitagwo Maina Kihumo.